nginguNhlavu wakaHlophe. La mgwaqweni ngithengisa na imvunulo. Ngiyacela eMaswatini akithi Nkosi yami amane ete angisupporte kule business lengizamako. Nkosi yami njoba sesiya emsebentini omkhulu wenkwala wenkosi ngithi Nkosi yami eMaswati akangahlupheki akete efike la ngikhona khona nginato letindoqoto konke lesisebenzisa ukuvunula nginemitata nginemasondvo nginako konke nje imvunulo lekhona bengicela eMaswati akithi awu mane ningisupporte nine bekunene. Lamajobo ayashiyana kukhona emasondvo akhona abo 10 abo 12 kuya ngithi angakanani sekuba khona ke netimpunzi tibo 800 nemsumbe seyindloti ing 2.5 lesondvo bese kuthi lemdata nayo iya ngekweshiyana ukuthi emkhulu kangakanani iyaqala kubo 18 noma 15 nakubo 20 iyefika kuya ngekuthi unganani lengutholile noma lokhanzele ukuthi ukhanzela ongakanani.